Ćao i veliki pozdrav, moje ime je Miloš i kao uvijek krećemo odmah da radimo. Dobrodošli, znači još jedan tutorial klavijature za početnike. Krećemo odmah, nema zabušavanja. Ako danas ću vam pokazati jedan isto tutorial, veoma važan, a i zanimljiv tutorial, a i bit ćemo mi koristan, pošto smo već uradili uklapanje akorda i progresije akorda u ovim, da kažemo, durskim skalama. Sad ću vam pokazati u molskim skalama koje akorde možete izvući iz molskih skala, naravno prirodnih molskih ili čistih molskih ili aeolski modus. Taj tutorial sam radio, tako da proverite naravno na mom ovom YouTube kanalu, vidjet ćete prirodni mol ili čist mol tutorial. Ovako, iz tih skala sad ću vam pokazati kako da dobijete, znači, akorde i koji se akordi naravno mogu izvući. Ovako, pošto u durskim skalama, znači rekli smo šablon, 1, 4, 5 uvijek su durovi, 2, 3, 6 su molovi i 7 je taj umanjeni akord ili dim akord. Kod ovih isto tako, samo je obratno, znači ovdje je 1, 4, 5 su molovi, drugi je taj umanjeni akord ili dim i 3, 6 i 7 su durovi. Evo ako da krenemo, znači da ću vam, da kažemo, par prostih primjera, to je iz C prirodnog, da kažemo, mola i iz cis ovog prirodnog mola. Iz te dve skale ću vam pokazati koje akorde možete izvučiti, a vi kasnije sami, znači pokazat ću vam šablon i vi ćete, lakše će vam biti da uradite. Ovako, prirodni mol, to su tonovi, gore ćete pročitati od kojih se tonova sastoji. Ovako, prvi, znači ton njegov, znači prima, to je C. I ovako, znači taj akord prvi će biti mol. Znači to će uvijek biti mol. Prelazimo na drugi ton. Ovo je D. On će biti dim umanjen. Sad će neko pitati zašto. Pa evo, pogledajte, sve ove tonove ovdje, oni se nalaze u skali. Ne smije ni jedan ton da se nalazi van ove C mol, prirodni mol skale. Znači imamo, kad osviramo ove tonove, znači imamo i ovome C, imat ćemo i ovome dim ili ti umanjenom D akordu. Prelazimo, znači opet ćemo još jednom. Prvi je mol, drugi je dim ili ti umanjeni akord. Treći ton u ovome slučaju S ili ti dis, on će biti, da kažemo, dur, pošto ima te sve tonove u ovoj skali, posjeduje sve tonove, to, pa onda četvrti će biti mol, on opet, pogledajte gore koje ovdje ima tonove, se posjeduje gore u skali. Peti će biti, da kažemo, mol. Šesti će biti, znači, dur. Evo, pogledajte gore, isto će imati sve tonove posjeduje kao gore u skali. Sedmi je isto dur. I naravno vraćamo se u osmi, koji je naravno mol. Znači još jednom ćemo ukazati, napomenut ću, pardon, šablon. Prvi, četvrti i peti su molovi, umolski. Drugi je umanjen, treći, šesti i sedmi su durovi i to je to. Evo još jednom ćemo, znači iz C prvi ton, iz ove prirodne C mol skale, znači prvi je mol, drugi je dim ili ti umanjeni, treći je dur, četvrti je mol, peti je mol, šesti je dur, sedmi dur i osmi završavamo mol, znači isto. Prelazimo na ovu, hajde kažemo, drugi primjer da uradimo. To je prirodni, da kažemo, fis mol ili ti ges mol. Evo ovako. Pošto smo rekli šablon, gore ćete ispogledati, prvi, četvrti, peti su molovi, drugi je umanjeni ili ti dim, akord je diminished i treći, šesti, sedmi su durovi uvijek. Znači to je šablon za ove prirodne molske skale. Ako krećemo, znači, od cisa, znači prvi će naravno biti mol, pošto je molska skala, logično. Drugi je ovaj dim. Treći, da kažemo, ton je dur. Četvrti je mol.
5. je mol. Prelazimo na 6. je dur. 7. je dur. I završamo u mol. 8. Ili ti vraćamo se na prvi. Evo još jednom. Znači još jednom ćemo iz ovog prirodne fis mol skale ili ti ges mol skale. Znači prvi ton će biti mol. Vi pratite gore na slici. Stavio sam i ispod i brojeve da vam označava koji je prvi broj. Znači prvi ton, iz njega možemo mol. Drugi ton je, da kažem, ovaj dim. Treći ton je dur. Četvrti ton, znači dobit će akord mol. Peti će isto biti, također biti mol. Šesti će biti dur. Gore isto pratite. 7. je dur. I završamo 8. mol. I to je to što se tiče ovog šablona. Ništa nije nešto teško, ali uglavnom, još jednom ćemo napomenuti. Evo uzet ćemo iz, ovo opet iz C. Čisto vratimo. Znači, prvi uvek će biti mol. Drugi uvek će biti dim ili ti umanjen. Treći će biti dur. Četvrti bit će mol. Peti bit će mol. Šesti bit će dur. 7. bit će dur. I vraćamo u 8. koji je mol, znači dakle smo počeli. I to je to što se tiče ovih prirodnih molskih skala i njihove, da kažemo, akorde, njihove progresije akorda. Vi vežbajte, isto možete primijeniti one sa durskih, one progresije, isto možete i jedan, da kažemo, 1, 5, 4 ili 1, 4, 5, tako neke vežbe nešto radite, stvarno ne znam šta bi mogo da vam predložim, ali uglavnom tražite malo, istražujte po internetu. Ja sam pokazao suštinu onoga i to je to što se tiče ovog tutoriala. Nadam se da ste razumeli. Uskoro novi tutoriali, veliki pozdrav i hvala na podršci, ćao!